Hello na bon si Kevin, happy weekend. Sa nakhin ko kan lemin, sa nakhin ko bezo si le subscribe bozo si in ka channel khat pa sing cha channel long hi subscribe link kan timin. Tu ni ai si khom deu hi Bangladesh thu hi in Bangladesh thu le Vinesh Phogat Olympic medal gold medal muding sa gold medal ta aka to khai tan hin la gold medal jong chang lo silver jong chang lo bronze jong chang lo wa disqualified final jong chiam thilo dinga omahita in chi thu sei deu hi in short lo ding hlung ke beding kan te min he Prime Minister Sheikh Hasina Sheikh ki daute ama hi Bangladesh te mi pa father of the nation tidiham Sheikh Wajibur Rahman ama chanu hi ama hi athum channa Prime Minister tu kum January election chu ama party awami ding hat kina Bangladesh government ni form abor kino hi in tu chung election a hat zawa form an bol zawa dan tam ta an siam na vinte si dan la a dan khat hin mi pi tam ta hin adei lo khat ma hi in hi chi pi ham te la hin government na to na a hi reservation job quota na to na hi quota hi freedom fighters 1971 independence anamun diwa gal na kap gal anapang army ho na ichi freedom fighter ho descended acha te ho amo ho chilha asunu chilha ho dinga hi 30% job government na to na ho hi reserve bol quota hi akoi hi tichu mi pitam tan adei lo hi aji chu isi freedom fighter chilha ho si hi Bangladesh population adinga 1% jong lo hi 0.001% mongbo hi in mi khuzal ami hitang chakha chun 30% job quota nei la chun adang remaining 26 langnong chu adang dang quota am kinala hi in 40% hambo chu mi yo si in aji do thei ake cho thei na to na mu thei ding hi chi za chu mi pi ho hi lungdam lo lung thlai lo a hi iti chu ita bangdan hi i thei pom te ta ki phinna nei wa hi hi ki phinna nei chu mi tam ta thi wa student ho protest ball ho government in opposition lam ka ho yong ta zela ko ya sugan thia oma mi tam ta thi zo na nga hi supreme court in hi chi job quota 30% chu scrap 21st July chu asu be a 5% bo chu quota hi akwai dan la hi ichi supreme court in ichi quota ke koi pen asu mangzo wa hin ichi protest ball ho akiphin ho hin nga tawin te ti chu prime minister nu lunggel a hi en hichi job quota tailo thilang dang hi mi pi ho lung hai lo na hi tama hi i chu mi pi ki phin pha na chu university ho college ho akha elo dukan ho akha sa wifi ho akha mobile network akha ta chu mi pi ki phin ho chu akilung to na au su khanadinga chu India i holanga manipula boinam se le evidencing in mobile net ho kha banga khu ita hi mi pi ho hi akiphin lo hanga mai ta ni ai patna chu mi pi ho hin ichi prime minister no hi ahamal be set tai ama hi ichi job quota hi 30% pen chu ka zong le ama mong hi aha ichi pawala ko na hi no mang di ai ta athunai na ji hin mi pi ho agan the wal tai ti a chu prime minister athum veina prime minister hi zong le sino Sheikh Hasina hi ama resign ki boarding si mi pi hon adei sa hi hi e ai le epj chu a in mun ge a hi an dalu no ham ti la hin Sunday ni kho hi ai lo ai le epj si mi pi ho hin isi Sheikh Hasina hi hit banga hi anga ading ha de hom ti la hin violence ki tolo na ki thana protest tor ho ki phinane ho thina chan ge thula an nei chu prime minister nu hi in chule gamsunga edaham ki thana ki dalna lole na to na umlo thilman kal
boi nangan moi dengan hozo si za chu mi pi ho ko ma ngai da ma ki thum ding hi ti chi jong le a ki phin ho hi prime minister lo in so hi a ki phin ho hi simnai cha pong ho hi poi so hi terrorist hi galgu bol ho hi ti chu ana se hi terrorist a ti ja ang chu terrorist a hi win gam sung hi su ke ding gam sung hi su tal tal ding ti lunget ani wati a comment na nei si a chumi pi ho hin a malwal tai ti so hi in Sunday ni date date 5 Sunday ni a hi mi zakhat to bang hi anathi hi sia pa na chu a ki phin ho hin mun zo sia holanga sa wa go let's go to Dhaka capital a chi tau te ta sumi pi sum ki til da Dhaka an wai le hen army ho jing in zong prime minister no to se la ta lo mi pi ho dinga hi army ki ma hin mi pi ho to ka pan khom de he ta mi pi ho so curfew lawang wa chu thal ha lo phat na chu prime minister no jong option dang ta lo resign ki bola farewell holim na jong nei sa man lo so asunga si ita banga pressure la pi om la kheta lo hin na army ho chun na chi lo wa hele na thi de ti ham ichan gya chu prime minister no chu khot le keng alo le athane ne si chu man thei lo le wa mi pi ho ki phin na ne bai ta na mi pi ho a ki phin ta mi pi ho hi lam kai ho thune bai ho mo chunga hi alung han ta le hin thune bai ho mo jo ho hin thune na ne yo se hi man thei lo so ji ji ja chu e ho jong ki ji thei do hi society a e ho ko ki society a zong hi het ma bong wa chu thune bai hom ho hin mi pi ho hi grant nai la ziwa they mai bol bol zio hin mi pi ho akilung to nge le chon ko hi zong da hin thanei na tabang nei zong le ni kho khat thung ji hi chun si hi e hon zon lan lo thi khat hi in cha chu Sheikh Hasina hi India khopia hung zam lo na prime minister pa en Sheikh Hasina hi ama Ajit Dawal hi asola mahan agala a umsa o hi in tu hin Bangladesh lang ho hin pi se kitam tile Sheikh Hasina chu Supreme Court hon alol le Indian government in hin man binang hin le tha bin ti ke chu thu ame ti hi chan gya chu ichan ge thung na mang ke he po in abang loi chun Sheikh Hasina hi India dan lo ding India cham ki bang pai mai hin ma UK lang England langa European country langa chi ding asylum hoi akida ding khulanga hi exile zam de hi tai ti chu a saving hin la tu hin achapa hin kanu hi zam lo ding kanu hi koi mi chu ma asylum ala lo ding ka gam sung wa le chi ki ding election ki ding ate ki de ti chu achapa na se in ti chu ipja mi pi ho chun prime minister nu chu ain ge adal no wa ain fil lo ho akil awa ta chu but hai lo tai wanga chu swimming pool ho a kizet mo wa ai se free song ho no wa thil lo ho ta akila wa mi pi ho chun ain chu alon khum je mo hi amerang me asile zengin azi chu dan ase mo chu vai hom ho awami league prime minister nule ama kimvela a minister ho hisi party ho in am ho day am ho aman cha ding government ai lo le post am ho thune na jo si man cha thi ding am ho day ana tong ding ho chu am ho hin job pi ding to bang lung gel ne ji was 30% freedom fighter descendant holding a kota ko yo hi tisu mi lum thlai lo hin chong le gam sunga unemployment na to na to ding lo thilman kal ne le cha ha thilman kal pha na chu na to nam lo to mi pi ho hi to ding nei lo mi wa cha che hi India ta mong bang hi it bang am pha na hi India te ding a jong modi le to khom pi ho ding a jong chu lungim lo thei lo hi ai chu Bangladesh ajang hi in Pakistan ajang ta Sri Lanka ajang ta India ajang nai lam cha Modi le ato khom pe ho hen chuna khelo wa ti a he na to pe ol hin India te jang chun India mi pi ho jang hin BJP government hi ta banga chu hung ki dal bulu a prime minister pa jang ta ke ka jam the hi na isu khat na hi na abana Vinesh Phogat hi Bris Busan an le kedin te pi ngam na mei khat na hi in ama hi champion jingsa
wrestler mezong high seal sel hang san ta a isi Breeze Busan wrestler federation president pa in si wrestler numi ho de lo ta le amo nuk na lo amo consent lo ato kha atham ai lo wa le sexual harassment abon ho ahin sei do a isi federation akun hin Breeze Busan hai sa binang numi ho harassment na bola chung changa hin got na pivin ti chu demand na bola hin a hin la BJP government in ichi demand bol ho chu a fulfill pi povin azi chu Breeze Busan hi gunda agunda ja chu ama ki sat na jala thunei na nei ke na hi in aum na veng aum na thanga dinga chu mi tam ta hin angai sang ha ngai sang lo tam ama ji a MP mi tam thimpi hi BJP a MP hi chia chu BJP hon jong si Breeze Busan chu dan ta a tolwa ichi apan muna khna so a hai sa wa ai lo wa le dan dung chui a kes apan khmu wa go na pi ngam lo hi lang khana BJP te lo le government en nimi ho theidam empower boarding ta banga sevang wa chu ichi chunga chu nimi ho chu ki thopi be bang jing hi government en ki thopi ta asanga protest bol jong le police ho solowa a protest bol no su boy no mata chu asu thip no mo hin asu thip no wang was operation lang hi in media la hon social media hong viral la chule si protester sang ta hong protestation bol hi in jong sui chun Breeze Busan jong isi president hin akun akika hla in aka hla win chong MP jong ate ta po in tu MP jong a hi ta po na hi na hin la tu a hi si federation na president tha hi ama mi ma mai ki na hi itabang BJP to hungkidin te Vinesh Phogat na hi ja chu tu chung disqualified ahong chu mi tam ta hin BJP ho Modi holo hin plan gon le wa gold medal hin mul chun BJP te dinga chu mai mo na hi ding ja chu hi si hi ki ball hin te ti chu hin 100 gram bo gram zakhat bo hi overweight na hi gram zakhat chi ja dam song loading hin ane wa na hi ichi disqualify hi wanga che Vinesh Phogat hi hero ti the hi in aji chu world number 1 Olympic champion world champion ichi wrestling a bola pa na gamdang mi to aki chip si la hat mo hello tu la tu a world number 1 Japan no na amino si pitam amin jong chu Zui Sasaki kiti Japan ho hin world number 1 hin chinu hi azo hi record break na bol hi na world number 1 ki zo hat mo khalo aman a hat mo sa hi chi zo wa chu quarter final zong a hat pai abana semi final zong hat pai atha chol chula min wrestling ki ball olympic hi na tha je a mi tu ki dal hi agil keling adang cha ding hi buani ta adang cha tui don kitim ta ane wanga a vi chu hung kal ta chula akal ja chu azinga ve kite ja chu jan khwa ke heti da jana chu hai chama bol ta chu ta sa hi ave ni a lose no ma ha bola ke bol le direction chi a the mole hi a he long ave ang kite a he le 100 gram only 100 gram overweight hai si phana chu disqualified ball ho chu United World Wrestling amo hi governing body hi bina mo hi Vinesh Phogat hi 7 August chu disqualify ball hi disqualify hang ball chu India mitam ta dinga chu hat ranking na pura ta kha na hi in aji chu gold medal moding chu amma bo ta bang chu mina kin chan in India ten tu chu Olympic ngai a ball hai be se lo hi when ichi 100 gram overweight hi na chu BJP IT cell BJP ho la mitam ta hin kinu oi mo win akisip ding focus lawa filang danga government ho adem ji le khuti kati achu adi di hema malini jang PCM tel 100 gram overweight kiti chu pate adang no hon jong lesson landing hi in pate akier ngai pate aki control ngai chula te bangin parliament outside parliament na hema malini thuna say in
ahilla jak se banga chu word number 1 azo a chule government in te banga sino hi su thip ding su mang ding athu sei ho ai si bridge bosan chung chang thuar protestable ho chu ande lo chu BJP ho government ho hin na thu nei ba ho men modi ho lo hin ahila manu fighter hi in fight the bola ha pana panga si tu chunga hi disqualify banga chu goal mutam banga hi khat chei ki le ma hin masanga chu 53 kg a hi chi wrestling hen na ball zin tu kuma hi 50 a hung kum hla hi ke thuma hung ke thum ve thom ja ma hi ki che ma hi ja chu a vet pa hi maintain pa ha al dan hi in tu wa hi ACS arbitration ko na hi si silver medal be hi mule ti chu to hi Indian Olympic Association ho IOA ho hin si Vinesh Phogat dinga hi fight na court case bolo hi in si hi hearing hi hung chi dinga hi in join silver medal hi amu mai the hi in ta san ta hin aji chu tu chung Olympic nga hi Kenya gammi kha jong hi disqualify bolova a bol phat wa chu Kenya hon chu hoi ta protest bolova complain bolwa hele disqualify hi na yong su ala do wa qualify amu sa ai India ki chu gamlen ta hin wanu li sin het khan na hin modi in wanu li dal ka het le tu chu mo manga chu influence hi na pol hi na cha so the chu la ai wang chu ji chu government in kho sa na hi le disqualify jang amu lo ding hi disqualify bol jong le pressure la pi wa hi le chun India te chu ichi Olympic committee hol chun atu se ngai bin qualify bol ding gold medal amu ding India min phating ti chu hi in ti chu to hi Haris Salve ichi pita electoral bonds chung chang thu a government lama pangji pa chuna my senior advocate na hi in Vinesh Phogat khela si tu chung si case hi ama hin fight boarding it ama pongding ti nai tan na ti chu join medal among loadings a kenai po in ti chu a hi in langkhana opposition party ho opposition leader ho in parliament Raya Sabha hi in lower Lok Sabha hi in chi tung chang thu a holim ding debate board discuss board ti le anom po vin chairman Zaidi Dankal jong anom po in om bilang anom po in chi chan ya chu stress ta hi a thu ki se hi in langkhana tu hin Vinesh Phogat nen tu chung hi chi ama pan hin kalunga imacham ta po in hi chi wrestling hi retire ka nga dai tai 2001 po na 2024 ge sunga kichim ka hi in ka kim sunga ati in retirement alata in sei thilo hi ho lang le chong ole antha retirement ko na hung le hung kina fa kit mai the hi in hitlila lang khana retirement ala nge nge ai le mi tam ta he na ma he Congress party am lo nin tin opposition party lo nin tin she may become a politician na MPN te MLA te BJP ho against hi politics a hung mai the ti mi tam ta na say in isu Olympic nga Vinesh Phogat disqualify hi na chung chang to 100 gram only 100 gram hin overweight chi chu tunia dingai se o hintin Bangladesh boina mi pi hon ta ti teng le lam kai ho jam jing iso das lam kai ho ki chi the ngai ong ho lam ka hi hanang tinu lam ka hi hanang sia su lam ka hi nai pi lam ka hi jong le mi pi de lo be se na hi thilwang hi bol le hin to ke ki jame ti pa chu he the khan he in i chun tu ni video south him ta in changchin tin exciting why le comment hin board win nang na lungel ho hin save win nang next video ting le in a kimu diu hi next video a hi ong south him ta in Burma chung chang thu hung ki sei ding hi in golang so khulen kukin piok lama president pa to hin mai kholong ho hi in Burma government Burma chung chang thu hung ki sei ding hin thu do ho ki la khom ding cho so an don bu ding hi in next video dong hi anawate te win so thank you so much. See you in my next video.